40 азык акча алмаштыруу жай туугандар. Доллар 82 сом 50 тыйын, евро 84 сом 70 тыйын, рубль 321. Ассаламу алейкум урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биздин каналдын катталуучулары, саламатсыздарбы? 20 август 2022 жыл Бишкек, Московский Советский көчөлөрүнүн кесилишиндеги обменкаларды билип беребиз. Абдел 82 сом 50 тыйын доллар, евро 84 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 30 тыйын. Ихсан, эгер оор келбесе лайкты былчайтып басып коюңуздар туугандар. Доллар 82 сом 50 тыйын, евро 84 сом 50 тыйын, рубль 315, 1 сом 31,5 тыйын туугандар. МКС доллар 82 сом 50 тыйын, евро 84 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 32 тыйын, саты 1 сом 35 тыйын. Экспо Мани доллар 82 сом 50 тыйын, евро 84 сом 70 тыйын, рубль 1 сом 31 тыйын. Миккейджи доллар 82 сом 50 тыйын, евро 84 сом 70 тыйын, рубль 1 сом 30 тыйын. Лидер акча алмаштыруу жай. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Доллар 82 сом 50 тыйын, евро 84 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 32 тыйын, саты 1 сом 35 тыйын.